Sasisian pot ngi pinasum bhai phi baro shakanika channel kajungi but ngi kerman ba baro phi site phi khlainut kan mau ban subscribe ya kanika channel but turn on your notification bell ru khanang ba phinum do yaki videos kiwingi upload lada kumno phi kom ya like yaki video lani phim ju yo yaki notifications hapo ka YouTube phila ban follow ru ingi hapo ka Instagram account nama ha Instagram ngi ship pente bai malaka por lada ngi lada ban pelai ya ka video ko bathamai Tebentang in peino ia kini ke post ke barang Laitkam Ha Shillong Meghalaya. Ia kini ke post Laitkam Meghalaya State Blood Transfusion Council lenika SBTC mentau benai arajar apoar. Kekertang jangan ke post kedai office assistant. Kelas dia lenika tarik ke bakado mapila ban sama yiki applications kedai ar phonru trek benai August arajar apoar. Ia kini ke post office assistant ke balai kawai ke each element kedai laipo ar snam. Markandan sansnam relaxation yaki schedule tribe laniki schedule caste ka salary lan ketlap ka dekha nyojar hakshi banai educational qualification kalong kumni pila deban pendap ya ka graduation hakano ka discipline pide ro bandan ka certificate lani ka diploma haka computer course bat pide ro bandan Khuborlaitkam work experience haka government lani private sector pide ro bandang ya ka ktin lokal kumka kasi Ki candidates ki belong eligible buku ban apply ke nika post pihak ban submit ya ke application haka standard form badru ki self attested copies jong ki testimonials ki jong phi pdir ban I artli ki contact numbers ki jong phi bad ko ka email ID pdir ban submit ko ka passport size dor ko jong phi bad ikini baro pihak ban bo haka self address envelope bad ka postal stamp ka ba saningka kini baro ki haban poi shaka Meghalaya State Blood Transfusion Council Office of the Meghalaya AIDS Control Society, Pasture Hills, Laumali, Shillong 793001, Shwa Lani Haka, Arphonru Trik, Benai August Arajar Arpuar. Ka standard application form ngala ai hapo description jangan ikut video te phila ban download ya ka bat saperen hadin sa pendap ka official notification dan ka official advertisement ru ngala ai hapo description jangan ikut video te phila ban download ya ka bat phila ban pule lada phiko ban tip shushu shpang kiwi pat ki details